Mwongeye kuramuka neza abakurikiye TV yacu Vumbura TV, muri kumwe na Manishimwe Vincent. Rero uyu munsi ngiye kubereka utuntu tw'ubwenge nk'uko muri gukurikirana. Uyu munsi ngiye kubereka utuntu tw'ingirakamaro, uburyo ki wabona subscribers 1000 mu gihe ufite umwanya wo kubyitaho ukabireba. Uburyo ki wabona subscribers 1000 ku munsi umwe mu gihe wagize umwanya wo kubyitaho ukabireba neza. Rero nkabasaba mumfashe tugendane, mukurikire topic ku topic, tugendane akantu ku kandi. Mbere na mbere rero twatangiye. Taxar. Mbere na mbere rero nk'uko mubibona uradawunirodinga apps yitwa Taxar. Ta na A na X na A ebyiri na R. Application iraza imeze nk'akantu ka wifi nyine tu. Nk'uko uyibona nyine urayinjira. Ukimara kuyinjira murabona uko ugenda wuzuza, ngira ngo uri kubibona. Barakubwira nyine winjizemo email nshyashya, ukereye code. Ukimara gukereya code birarodinga hano, kubera ko njye nari nzifiteho ndazinjije tu, mise ninjiza izo nari mfiteho. Gusa mwebwe kubera ko ari ubwa mbere murakurikira, biranza bikirodinga ko bisaba network, bikirodinga ugategereza akanya gato. Nano bikimara kwinjira bakweretse ko ufite amadolari 70. Amadolari 70 bahita bagusaba gukina video z'abantu. Uko ukinnye video ukaba wahembwa. Guhembwa kawe rero bikagusaba bikaguha amahirwe yo kuba wabona izo subscribers. Nk'uko bisanzwe rero iyo ugezeho usanga amavideo, ayo mavideo wayakina ugahabwa amadolari runaka uducoins, ukagenda uhabwa rero na subscribers, ukaza kuba wagenda uzungukiraho. Reka dukurikire turebe video uko bigenda. Hano bagusaba kwinjizamo email yawe ukoresha. Hano bagusaba gushyiramo email ukayishyiramo tu. Reka dushyiremo email yacu noneho turebe uko biri bugende. Hano nk'uko mubibona baratubwiye ngo free coins. Free coins kuri utwo tuntu tugera kuri 4 tugezeho, bari kutubwira ngo free coins. Free coins nyine urabona ni kuri aka kanyuma, akambere, aka kabiri, aka gatatu, akanyuma niko kari hiyo free coins nyine tu. Hano rero aya mafaranga baguha ya free coins, ukimara kuyabona uraza kuri YouTube nk'ibisanzwe uhinjire. Ukimara kuhinjira urafata link ya ushaka kongerera aba subscribers n'aba views, uhita uza hahandi kuri application yacu uhinjire. Dore hano tugiye kubona subscribers za mbere 10. Hano ubwo 10 rero urazana link uyikoremo copy, ubundi ubwo uhita ukora kuri paste. Uri kuhabona ndi kwashyira akantu kagaragaza ko ari uri bukore kuri paste. Kuri paste urahakora hinjire da. Hano rero uraza bagusaba kwandika umubare w'aba subscribers, bakakwereka ni bitewe n'utu coins ufite, ukaba wagura amadolari ukaba wagura amasabu
kuko uramutse ubyitayeho igihumbi wazuzuza umunsi umwe. Hano rero bari kuvuga ngo toto yose ngo ni igihumbi. Hano bari kutubwira ko toto ari igihumbi y'izi subscribers zacu. Hano rero wowe uragenda ukine turiya tudolari twacu, turiya ducoins. Ukimara kudukina hano barakwita bakwereka uko ugenda wishyura, ukaza ugakopa link yawe ugashyiramo nk'ibisanzwe. Hano rero ubwo ndabasaba ciao ciao, mukande subscribers kuri Vumbura TV, ubundi dufatanye gukomeza kwigira hamwe utuntu tw'ubwenge. Muri kumwe na Manishimwe Vincent. Ushaka niba baraguhakinze ushaka ko nabigukuriramo, wanyandikira kuri 0782952355 ubundi nkagufasha kubikuramo.